Dieu, louez bon Dieu. Aleluya. Alléluia. Gloria al Señor. Gloire à Jésus. Yo tenía cadenas, Moi t'ai enchaîné. pero ya no tengo. Mais kounya m'bagay chaîne encore. Dios bendiga a mis hermanos. Bon Dieu bénit frère Maxime yo. Dios bendiga a mis hermanos más. Bon Dieu bénit frère Maxime yo encore. Abrimos nuestra Biblia en Santiago capítulo 1. Vous vivez ensemble avec moi dans Jacques chapitre 1er. ¿Y cuándo son libres en esta Tout le monde qui noche? libre à soir. Gloria al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. El que comenzó la obra en nosotros Mon qui commence à travailler ça dans nous. lo perfeccionará. Il va perfectionner. No se detendrá, Pas camper. aunque haga el diablo lo que haga. Même si n'importe ça diable a fait, Él nos dará la forma bon Dieu a ban nos formes. que Él propuso darnos. Li mette pour le ban nous. Aunque se levante lo que quiere levantar. Même si n'importe ça vous voulez lever. Aunque usted se siente desanimado. Même si vous sentez vous découragé. Pero el que le llamó a su obra Le monde qui vient là, on enlève. no es hombre, Pas aleluya. l'homme. Es Dios. C'est pas, c'est Es Dios. C'est bon Dieu. Es C'est Dios. bon Dieu. Amén, hermanos. Santiago 1, Jacques chapitre 1er, 12. verset 12. Mis hermanos lo tienen. Mira al que está a tu lado si la tiene. Gardez si moun bon côté ou la joindre. Ayúdala. S'il pas joindre, aidez-le. Dile que es en el Nuevo Testamento. Jacques dans Nouveau Testament. Après Alabanza al Hébreu. Señor. Amén. Desata, desátate, desata. Amén, hermanos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que soporte la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nous prenons les paroles à papa avec petit là avec Saint-Esprit. Bénédiction pour moun qui supporte épreuve li avec patience. Et la fin passer en bas épreuve yo, la recevoir pour récompense la vie bon Dieu te promet tout monde qui remet li yo. Les épreuves tomber sur yon moun, les en tentation, moun ça pas doit dire c'est bon Dieu qui a tenté li parce que même Jean bon Dieu pas jamais en bas tentation pour faire ça qui mal, comme ça tout bon Dieu pas qu'à tenter personne pour faire ça qui mal. Mais les moun en bas tentation, c'est propre mauvais désir moun là cap râler, cap pousser li. Comme ça mauvais désir travaille dans quel li fait péché, les péchés a fin fait li bail la mort. Vamos a orar en esta noche. On prie à soya. He titulado el mensaje en esta noche: Petit message là pour soya. Oración con un espíritu ligado. Prière avec un esprit, avec un l'esprit maré. Oración con un espíritu ligado. Ou prier avec un esprit maré. Iba a predicar en esta noche Apocalipsis, Moi t'ai mal prêché à soya dans le livre Révélation. pero sentí traer este mensaje. On Amén. senti pour me venir avec message ça. Ora para que Dios te hable en esta noche. On prie pour Dieu parler avec toi soya. Padre celestial, Dios de gloria, te alabamos, te adoramos, glorificamos tu nombre, Señor. Estamos aquí en tu presencia con temor y temblor, sabiendo que tú eres un Dios santo y grande, temible, terrible en loores, grande misericordia. Padre, en esta noche estamos en tu casa, en este lugar nos hemos reunido, Jehová, en tu santo nombre, oh Dios, para alabarte, para adorarte y para recibir edificación, para recibir llenura, para recibir sanidad, para recibir liberación, para recibir palabra tuya. Dios mío, manda una palabra a cada persona en esta noche. Una palabra, Dios mío, esa palabra que levantó a Pedro, Jehová, manda una palabra en nuestras vidas. Estamos aquí con corazón abierto, Padre, deseando, Señor, de recibir de ti, Jehová. Padre, que tu gloria descienda en este lugar ahora. Que tu gloria descienda ahora, Dios mío, Jehová, sobre nuestras vidas. Oh Jehová, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor?
Si tú tienes lo que nosotros necesitamos, oh, en cualquier necesidad, Padre, tú tienes respuesta, tú tienes contesta, tú tienes solución. Si estamos enfermos, Padre, en tus llagas recibimos sanidad. Oh Dios, si estamos atados, tu sangre nos libre, Jehová. Si hemos pecado, tu sangre nos limpia, Dios mío. Si tenemos necesidad, Padre, oh Jehová, tú nos sustenta. Dios, tú tienes todo lo que yo necesito. Era boca. Gracias, Padre, gracias, Dios, gracias, Jehová. Porque nos tenemos que preocupar si nuestro papá tiene todo, tiene todo. En Dios estoy completo, aleluya. Gracias, Señor, la honra y gloria siempre para usted, papá. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento, pero sigue alabando a tu Dios. Oración con un espíritu ligado. Prière avec un esprit maré. Alabanza al Señor. En el texto que hemos leído, dice la palabra de Dios que vienen tentaciones, que vienen pruebas, y dice que tenemos que resistirlas de diferentes maneras. Puede llegar a nuestras vidas pruebas y tentaciones, y tenemos que resistir estas cosas y no permitirlos penetrar. Aquí está hablando de la tentación que se activa en nuestras vidas. Como nosotros sabemos que somos salvos, somos libres, somos santificados, pero esta carne aún hay un mal en él. Nuestra carne es libre, pero nuestra carne no se regenera. Tiene sus deseos engañosos, tiene su maldad. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. No tiene vicios más, porque Dios rompió esas cadenas que habían sobre nuestras vidas. Pero esta carne sigue carne. Por eso dice aquí que el diablo o cualquier cosa puede empezar un proceso de tentación en nuestras vidas. Puede despertar esa concupiscencia mala que hay en nuestra carne, sea por algo que hemos visto, sea por un pensamiento, sea por un dardo. Puede empezar un proceso en nuestras vidas, una tentación. Alabanza al Señor. Y la palabra dice que tenemos que resistirlo, no permitir ese dardo penetrar. Cuando viene ese pensamiento, o usted vio algo por televisor, o en el trabajo, cuando viene ese algo que no es de Dios, y usted medita en eso, usted piensa en eso, usted no lo resiste. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Resistid cada pensamiento que no es de Dios, resistir cada situación que no es de Dios. No lo permites penetrar en tu mente, no lo permites estar allí en tu mente, permanecer en tu mente. No, resistir.
Amén, hermanos. Resistir esa Prends situación. position situation ça. Resistir ese Prends pensamiento. position péché ça. Resistir ese dardo. Résister flèche ça. Resistir esa duda. Prends position contre doute ça. Si lo permites germinar Si vous permettez en tu mente, de rester dans la mémoire, después de un tiempo après un temps, de estar allí, il là, pasa el corazón il descend dans le cœur y cumples et puis il est accompli. con lo que el enemigo ha mandado. À ça, l'ennemi a envoyé pour faire. Ahora yo no quiero hablar en esta noche Quand je veux parler à soi, de fornicación je ne veux pas parler de la o de chair, adulterio ni de adultère, y esas cosas. ni de bagaille ça. yo. Pero hay otras cosas que vienen en nuestras vidas. Mais il y a l'autre bagaille qui vient dans la vie nous. Amén, hermanos. Hay necesidades, Il y a nécessité, yo. hay problemas, Il y a problème, yo. hay diferentes cosas que vienen en nuestras vidas. Il y a différentes bagailles qui viennent dans la vie nous. Esas cosas también hay que resistirlas. Bagaille ça, yo, une proposition contre yo. Amén, hermanos. Porque Mateo 6 nos dice, Parce que Matthieu 6 dit nous, ¿quién con preocuparse qui est-ce qui va inquiéter tête li puede dejar crecer un pelo? pour quitter un grain de cheveux pousser dans sous tête li? No se puede, ¿o no? Il pas capable. Entonces cuando viene algo Et bien là que bagaille vini, y uno sigue et bien pensando, on continue à penser, meditando méditer. en esa cosa, Dans bagaille ça, amén, hermanos, da de momento esa situación, et bien va arriver un moment situation ça, esa necesidad. nécessité ça, Tal vez necesitas dinero. peut-être besoin d'argent Estás pensando, ou bien on penser ¿cómo voy a hacer? comment m'bral faire. No tengo suficiente dinero Moi pas gain l'argent y suffit. hay que pagar el alquiler. Moi pour me payer le yaï. Si no pago el Si alquiler, pas payer caille, me van a sacar de la y casa. a mettez-moi dehors dans ¿Y a caille là. dónde voy? Qui côté Si m'bral? me sacan de la casa, Si yo était dans ¿qué va a caille hacer là, de mí? qui ça ¿Qué van a decir los mundanos? Qui ça monde yo pral Y dire? ahí uno Et puis c'est là. rata. Amén, hermanos. Y si uno no resiste Et si eso, on n'a pas proposition contre bagaille porque ça, muchas veces resistimos pensamientos sucios, plusieurs fois nous proposition contre penser sale yo. pero esas Mais situaciones, situation ça, esas pruebas hogareñas, épreuve ça yo, muchas veces no las resistimos plusieurs fois nous pas prendre position contre y yo. queda allí en nuestra Nous mente était là dans mémoire nous. y después baja a nuestro corazón Et après descend dans cœur nous. y eso va a ser nuestra realidad. Et puis ça va venir réalité pour nous. Ya no creemos a Dios Nous n'avons pas quoi bon Dieu que encore. puede suplir, Il va couvrir. que puede hacer un Il va milagro, faire un miracle. que puede suplir el sustento. Il va souffler sur Amén, hermanos. Nuestra realidad es ahora En réalité nous connaissons là c'est lo que está en nuestra c'est mente. ça dans l'idée nous. Ligado, oración con un espíritu ligado. Ils ont prié avec un esprit maré. Ligado quiere ser atado. Maré, enchaîné. No estoy hablando de ser endemoniado Nous parler de un démon o tener espíritu dentro, ou bien il y a un esprit en dedans. pero el diablo puede ligar, Mais le diable est capable de marrer. puede corralar Il est capable de couronner al espíritu del cristiano l'esprit d'un chrétien. de tal manera De une façon, que él no se siente il n'est libre, pas senti libre. de tal manera De une façon, que él no se siente esa paz il n'est pas senti paix ça encore. y está orando y La orando, prière puis prier, le van de rodillas lever sous genoux, sin paz en su corazón, sans joie dans quel. porque esa prueba, Parce que épreuve ça, esa situación situation ça, no quedó solamente il aquí, va arrêter seulement là, descendió a su il corazón descend dans le cœur. y por eso ora, C'est peut-être ça le prier. ora una hora por Il prie ese, inéditant. por esa cosa, Pour bagaille ça, se levanta Li leve, sin paz, sans la paix. sin paz, Sans la paix. no la resistió Il pas prendre position contre lui. y bajó a su corazón. Et puis il descend dans quel. Está orando en incredulidad, La prière dans incrédulité. igual que el ese deseo, esa concupiscencia Même genre avec mauvais désir. produce pecado. Il vient produire péché. El preocuparse por las À pruebas cause de préoccuper tête ou pour épreuve là, produce incredulidad, il vient produire incrédulité. produce falta de paz, Il produit manque la paix. produce desánimo, Il produit découragement. produce Il desesperación. produit désespération. Uno se siente Et ahogado, on se presque à tout fait. uno se siente que no puede respirar. Parce que ça ne peut pas aller souffle encore. Alabanza al Señor, a su nombre sea la C'est gloria. la gloire. Y oraciones así con un espíritu Et on ligado, prie comme ça avec un esprit marqué. orando a Dios, Pardon, prier bon Dieu. no llegan al cielo. Il ne pas arriver dans le ciel. Hay diferentes clases de oraciones. Il y a différentes classes de prières. Hay oraciones por las promesas. Il y a prière pour promesses. Dios os ha prometido la llenura del Espíritu Santo. Bon Dieu pour mettre nos dimensions sur l'esprit. Y él dijo, cuanto más yo doy el Espíritu Santo Il dit encore combien moi va bailler de cet esprit moi. a mis hijos Dans petit moi yo. que me lo piden Là yo mandem. de día Jour y de noche. et
la nuit. Hay que pedir la llenura. Nous sommes demandé dimension ça. Hay oraciones de guerra. Il y a une prière de guerre. Cuando el diablo nos está Quand atacando, le diable va attaquer nous. resistid al En diablo position contre y de diable. vosotros huirá. Et puis il va courir quitter nous. Hay gente andando todo el día resistiendo al Il y a diablo. des gens qui marchent pendant toute journée pour position contre diable. Tampoco está bien. Ni tout le monde ça pas Hay bon. que creer la palabra de Parce que Dios. ça va on doit croire dans la parole de Hay Dieu. oraciones en contra de tentación, Il y a une prière de la tentation. oraciones en prueba, Prière dans l'épreuve. oraciones pidiendo a Dios por las almas perdidas. Prière demander bon Dieu pour nous perdu. Pero en esta noche quiero enfatizar Mais ensuite moi je veux mettre accent en esas oraciones sur prière ça yo. de nuestras pruebas. Dans épreuve yo. Alabanza al Señor. Amén. Que a veces anulan la fe en nuestras Il y a des vidas. fois qui annulent la foi dans la vie non. Si vamos a Juan capítulo 11, Sinon aller dans Jean chapitre 11 porque cuando esa situación desciende al parce corazón, que là que situation ça descend dans cœur. tu realidad ya no es más la palabra de Dios. Réalité là c'est pas pour le bon Dieu encore. Tu realidad es lo que el enemigo ha presentado a su vida. Réalité là c'est ça l'ennemi a présenté dans la vie. Tu realidad es tu situación. Réalité c'est situation là. Tu realidad es tu refrigerador que está vacío. Réalité c'est frigidaire là qui vide. Tu realidad, cuando usted medita demasiado en eso, Réalité là c'est là on médite trop dans ça. tu realidad es tu cartera vacía. Réalité c'est bourse qui vide. No tengo dinero. Moi pas gain l'argent. No hay. Pas gain. No hay con qué comprar pan. Pas gain à qui ça pour m'acheter pain. Tengo que robar el domingo a Dios. Et bien moi besoin voler jour dimanche dans bon Dieu. Porque no tengo. Parce que me pas gain. Porque eso es tu realidad. Parce que c'est ça qui est réalité. Dejaste eso demasiado tiempo en tu Et mente. bien ça arrête trop, c'est trop temps dans mémoire. En Juan capítulo Dans 11, Jean chapitre 11, desde el versículo et 19, bien dans verset 19 là. conocemos el caso, hermanos, Nous connaissons qu'un frère Samuel, que Lázaro, hermano de María y Marta, murió. que Lazare, frère Marie, Marie et Marthe, te mouru. Amén. Y Jesús sabía que estaba enfermo Jésus, te connais qu'elle était malade. y Jesús permaneció en donde estaba. Jésus était quand elle était là, Amén. Hasta que Lázaro se murió. jusqu'à ce que Lazare vienne mourir. Y después vino Jesús. Et puis après, Jésus venu. Alabanza al Señor. Marta y María Marthe et Marie, estaban tristes, ils étaient tristes. estaban doloridas, Ils étaient en pile douleur. estaban hasta un poquito amargadas. Ils étaient même anti-gens amertume. Lo vamos a ver aquí, alabanza al Señor. Marta y María, Marthe et Marie, alabanza, estaban llorando ils ont crié en una situación dans difícil une situation difficile. porque su hermano murió. Parce que frère a mouru. Su realidad era ese muerto. Réalité, c'était mort. Ahí está Lázaro, Mais Lazare, está muerto, il mourit. muerto, Il mourit. ya no puede Il n'est vivir, pas capable de vivre. murió. Il mourit. Había un temporada de esperanza cuando aún tenía vida, Tu as une temporaire espérance laquelle tu as la vie. pero ahora está Mais muerto. quand il est là, il mourit. Ellos conocían a Jesús. Yo même, yo te connais Jésus. Ellos conocían que Jesús levantaba muertos, Yo te connais que Jésus levait mon mourir. pero esa situación les dominó. Mais cette situation t'a été dominée. Alabanza al Señor, Gloria a aleluya. Dios. Amén, hermanos. Y eso era su realidad. C'est ça qui était réalité. Yo No esperaban nada más, vais attendre rien encore. porque eso era su realidad. C'est ça qui est réalité. Alabanza al Señor. Bueno, pero alabar al Señor. Y estaba en esa situación Yo étais dans cette situation ça. deprimida, Yo étais opprimé, triste. triste. Y muchos vinieron para Et puis en consolarlas. pile venu pour consoler. En el versículo 20 dice la palabra: Alors là, dit dans verset 20. cuando Marta oyó que Jesús estaba ahí. Là que m'attendait que Jésus était là. Qué extraño, ¿no? Qui est très qui drôle. María estaba a los pies de Jesús. Marie était dans pied Jésus. Pero cuando estaba en pruebas, Mais là était dans épreuve yo. Marta fue el primero que fue a Jesús. C'est ma Aleluya. première qui est allé devant Jésus. Cuando oyó que Jesús estaba ahí, salió a encontrarle. Les Malvin connaît Jésus t'a venu. Cuando oyó que Jesús estaba allí, Là qu'elle tenait que Jésus était là. salió a encontrar a Il Jesús. sortit là aller rencontrer Jésus. Pero ¿qué hizo María? Mais qui ça Marie te fait? Se quedó. Il était. Tal vez estaba un poquito degustado con Jesús. Peut-être il était un petit gens dégoûté avec Jésus. Yo que tenía a Dios en primer lugar, Moi-même qui était bon Dieu dans première place. siempre a los pies de Moi Jesús, toujours dans pied Jésus. y él no pudo estar Il aquí était capable là. para salvar a mi Il était hermano. capable là pour te sauver frère. No sé, eso estoy yo, es mi pensamiento. Ça c'est pensé pas. Amén. Y Marta dijo a Jesús, Et m'a dit Jésus. amén. Llegó a Jesús, Jésus arrivé. ni siquiera dijo: Il pas même dit, hola Señor, oh madame, gracias por venir. merci parce que vous venez. Alabanza al Señor. Grande eres Dios. Bon Dieu grand.
corrió Il courit. y llegó. Si Vive. hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Il dit si vous êtes là, frère non pas ta mourir. Tenía amargura en su corazón. Il te quel en mer. Le daba la falta a Cristo. Il te manquait Christ là. Porque él tenía que haber llegado Parce que tu antes. besoin ouais arriver avant ça. Estamos demasiado rato en esa Il situación. était trop temps dans cette Que situation. Lázaro murió. Lazare mourit. Eso es su realidad. C'est ça qui est réalité. Ya no se puede hacer nada Je más. peux pas faire rien encore. Está entrando amargura. Il y a un amertissement dans quel. Yo que creí en Dios. Parce que pas croire dans bon Dieu. Yo que entregué mi vida al Señor. Il remettre la vie dans bon Dieu. Mi hermano Le murió. frère n'a mouru. No hay hombre más en la casa. Él los ayudaba. Jesús levantó a tantos. Jésus levé un peu de paquet. ¿Por qué no pudo levantar a su amigo? Pour que c'est capable lever frère là. Si hubieras estado Si aquí, vous êtes là, Lázaro aún tiene vida. Lazare jusqu'au est vivant. Eso era su realidad. C'est ça qui est réalité. ¿Qué es tu realidad en esta Qui ça qui c'est noche? réalité à soya? Alabanza al Señor. Y dice, Puis il dit porque dice que tiene fe. parce qu'il dit que la foi. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Même connaît couille là tout ça qui demande bon Dieu va pas moi. Está hablando de incredulidad. La parler dans incrédulité. Rogó a Dios. Il supplier bon Dieu. Salva a mi hermano. Sauver frère là. Dice, aunque se murió, sé que todo lo que pides, aunque no contestaste mi Et oración, même si vous pas répondre prière, même s'il mourit, pero yo sé, sí, creo aún que todo lo que pidas a Dios, même connaît comment quoi ça tout ça qui demande bon Dieu. aunque en este caso no me oíste, Même si dans le cas Dios. ça vous pas attendre bon Dieu. Alabanza al Señor. Amén. Yo me imagino que estaba rogando a Dios, Moi imaginez moi supplier pidiendo a bon Dieu, Dios, demander bon Dieu. clamando para esa Relais situación pour situation ça. y no confiar a Dios por esa Tu vas situación. te confier bon Dieu pour situation. No puede alabar al Señor. Y Jesús le dijo, Et puis Jésus dit, tu hermano resucitará. frère là va revivre encore. Una luz tenía que prender, ¿o no? Il y a une lumière, tu as besoin de lumière là. Porque Jesús levantó diferentes muertos. Parce que Jésus levé différents monde mourir. Marta le dijo, M'a dit, sí, Señor, oui Seigneur. yo sé que resucitará Moi connais on va ressusciter. en los postreros días, Dans jour les moyens lever vivant. en la Dans resurrección. résurrection. Cuando estás envuelto en tu situación, Là que va vivre tout dans situation. no creyendo la palabra de Dios, Pas quoi dans parole bon Dieu. Dios te trae la solución, Bon Dieu vient avec solution. te pone la solución ante Il y a usted. des solutions en Y face. usted no lo ve Ou pas well. porque estás ligado, Parce que vous marrez. corralado Ou couronné en tu espíritu, dans l'esprit. que no puedes ver la mano de Dios que está Ou moviendo. pas capable voir même bon Dieu mouvementer. Alabanza su nombre. Ahora para alabar al Señor. Lo sé. Moi connais. Alabanza, más también ahora lo sé. Mais moi connais là. Tu hermano resucitará. Frère là, il va lever vivant. Sí, amén, amén, Oui, amén, oui, amén. oui, amen, amen, amen. Jesús se dice, Jésus dit, 25, 25 là. yo soy la resurrección, Marta. C'est moi-même qui l'ai fait mourir, Matt. Yo soy la vida. C'est moi-même qui la vie. El que cree en mí, Moun qui croit en moi, aunque esté muerto, même s'il mourit, vivirá. il va revivre encore. Alabanza al Señor. Marta estaba buscando una Matt palabra. a cherché une parole. Estaba buscando algo de Il a Dios. cherché un bagage de bon Dieu. Dios le está contestando Bon Dieu directamente. a répondu directement. Como estaba ligado en el espíritu. ¡Ey! No podía recibir la Vous palabra. capable de recevoir la parole là. No podía creer la Vous palabra. capable de croire la parole là. Dios le está abriendo una Bon Dieu puerta. ouvrir une porte. El que cree en mí. Moun qui croit en moi, Yo soy la vida. moi c'est la vie. Yo soy la Moi c'est la resurrección. résurrection. El que cree en mí. Moun qui croit en moi, Aunque está muerto. même s'il mourit, Aunque Lázaro esté muerto. même si Lazare mourit, Levantará. levé. A su nombre la gloria. Béni c'est la gloire. Bendito sea Béni Dios. soit le nom de Dieu. Muchos creen en la En palabra. pile croit dans la parole là, Pero para otros. mais pour l'autre, Para usted. pour vous-même, Para él. pour lui, Él es bendecido. Él béni. Es para usted Es también. para usted. Si usted cree en si vous Dios. croyez en bon Dieu, Si usted cree en si vous Dios. croyez en bon Dieu, Si usted cree en si Dios. vous croyez en bon Si Dieu, usted cree en si vous Dios. croyez en bon Dieu, Alabanza al Señor. louange à Dieu, Alabanza al Señor. louange à Dieu. Dios estaba enfrente de él. Bon Dieu était en face lui. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Dios estaba enfrente de ella. Bon Dieu était en face lui. Gloria a Jesús. Y le daba la contesta. Et puis il était pas de réponse là. Nada. Rien.
Le dijo, sí, Señor, Il dit, oui, Seigneur. yo he creído que tú eres el Cristo, Moi, quoi que c'est même qui Christ là. el Hijo de Et Dios. c'est le bon Dieu. Y llamó a María. Et puis il relève Marie. Jesús dijo, llama a María. Il dit, relève Marie. María, el maestro está aquí. Ve. Marie, mets-la là. Y ella cuando yo se levantó de prisa, 29. Et 29 là, là qu'il est levé, bien pressé. Alabanza a Jesús. Y María se levantó y fue donde Jesús y le siguieron. Marie, tendez Marie, tendez ça, il levé, il courit la jeune Jésus. No, traducirlo como de prisa. Amén. En el 32, Dans 31, cuando llegó, l'arrivée, mira aquí, hermanos, regardez frère Monsieur. se postró a sus pies. Il mettait à genoux devant. ¿O no? Oui ou non? Cuando postramos, Les que nous descendons, es una posición de c'est une humillación, position d'humiliation, nous humilier nous. de reconocer. Et nous reconnaître bon Dieu. Alabanza a Jesús. Se postró Il descend lui, a sus sous pies. genoux. ¿Y qué dijo? Qui ça le dit? Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Tú eres Dios. Ou c'est bon Dieu. Señor, Seigneur, si hubieses estado aquí, si vous êtes là, no habría muerto mi hermano. frère n'a pas tap mourir, non? Alabanza al Señor. Me imagino que Me él lo imagino. dijo. Señor, Seigneur, si hubieses estado aquí. si vous êtes là, Amén. Postrado, il descend lui. no creyendo, Pas quoi. dando a Dios la culpa. La baille bon Dieu faute. ¿Y cuántos cristianos a veces dan Dios la culpa? Combien de chrétiens aujourd'hui à cap baille bon Yo Dieu he faute? dejado todo, no sé es porque Dios. Moi connais bon Dieu connaît bagaille. Alabanza a Jesús. Si hubieras estado aquí, Si vous êtes là, no creía il pas de quoi que Dios pudiera hacer un milagro. que bon Dieu capable faire un miracle. Es demasiado tarde. Il était trop tard. Su realidad era esa muerte. Réalité c'était moun mourir. Cierra tus ojos, imagínate a Marta y María, Ferme jour, c'est vous te marier même. su hermano agonizando por días. Et puis frère là, l'a souffrir pour tout jour. Tal vez Marta vigilaba Peut-être Martha y vivre. después iba a dormir, María seguía. Après elle dormir puis Marie continuer. Pasaban días con su hermano en ese cuarto Peut-être passer un peu le jour dans la chambre y ça. tal vez avec elle. clamando, Peut-être après les. oh Jesús, ven, Oh Jésus vini. oh Jesús llega, Oh Jésus rive. tú que has sanado a muchos, Ou même qui guérit en ven peu. Cristo. Vini Jésus. Mandaron llamar a Jesús. Je veux relais Jésus. Oh Dios, aguanta, deje mi hermano vivir. Oh bon Dieu qui te frère dans vivre. Que Cristo llegue ahora. Que Jésus Que Cristo cuya. ponga su mano. Jésus mette main. Alabanza al Señor. Yo creo. Moi quoi. Piensa porque le dijeron 1000 veces, entonces creen. Alabanza al Señor. Y se muere. Il mourir. Usted se puede imaginar. Vous capable imaginer ou? Lo primero que dijo a Jesús: Premier, ça le dit Jésus. si hubieses estado aquí, Si vous êtes là, no habría muerto mi hermano. frère n'a pas tap mourir, non? Amén. Y Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, 23, 23, 33. ¿ya sé? Jesús Jésus, ouais, Jean l'État crié ensemble avec Juifs qui te viennent avec lui. se estremeció en espíritu, se conmovió. Ça te fait le mal en pile qu'elle tape fan. En el 35 dice Jesús lloró. Dans 35 ans, il dit Jésus crié. Yo no creo que Jesús lloró por Lázaro, Moi, pas croire que Jésus te crié pour Lazare porque él lo iba a levantar. parce qu'il t'a pas levé. Jesús lloró por la incredulidad de ellos. Jésus te crié pour incrédulité. Yo. ¿Por qué voy a llorar si sé que Lázaro se va a levantar? Pour qui ça que me bral crier si me connais que Lazare a levé? Porque él sabía lo que iba a hacer. Parce qu'il te connaît ça le bral faire. Porque él dijo a sus Parce discípulos: que les disciples, yo, he quedado 4 días más il était 4 jours encore para que ustedes estén seguros pour nous sûr certain que él está muerto. que les mourir. Amén. Para que el milagro sea aún más grande. Pour miracle va venir plus gros. Amén, hermanos.
Yo creo que Jesús lloró Moi, crois que Jésus criait por la incredulidad de ellas. pour incrédulité. Yo. Cuántas cosas le he predicado, le he dicho, le he explicado. Combien de bagages il prêchait, il expliquait. Cuántos milagros he hecho. Combien de miracles il fait. De cuántas pruebas yo les he Dans libertado. combien d'épreuves il libéré. Cuántas veces he suplido para ellos. Combien de fois il couvrit, il soufflait pour eux. Y viene esta prueba, Et puis l'épreuve ça venu, no creen. yo pas quoi. No creen. Yo pas quoi. Yo les digo que yo los voy a resucitar, no Moi creen. dis on va lever le vivant, yo pas quoi. Parece un poquito a nosotros, ¿o no, Et hermano? d'accord, c'est ça même genre avec mon petit classe. Oui. Alabanza al Señor. ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? Qui côté met-il? Y viene Marta, no, Señor. Et puis Matt venu, non Seigneur. Yede ya. Il est senti de. Tarde, tarde. Il est trop tard. No sé cómo Jesús. No sé qué Jesús dice, quítate, Par contre, Marta. comment je dis? Redécore, Matt. No, él dijo, Marta, Marta. Il dit non, Matt. Es que la situación de Marta y C'est parce María que la situation Matt avec Maria, era su realidad. c'était réalité. Yo. Bajó a su corazón Il descend dans le cœur. y produce desánimo, Et puis il produit découragement. produce tristeza, Il produit tristesse. produce Il produit desesperación. désespération. Alabanza al Señor. Sabemos, en el tiempo de Gedeón, Nous connaissons que dans le temps Gédéon, los madianitas venían cada año Madianite devait venir chaque année. y le robaban todo lo que tenían Ils te volé toute bagaille qui ont gagné. y se empobrecieron. Et puis ils fait venir pauvre. Y Gedeón era Et diligente, Gédéon était là, il était diligent. que cortaba la cosecha antes que se hizo madura Lui-même qui a coupé en blé, les blé mis, para guardar comida pour le conserver, manger. antes de los madianitas llegar. Avant Madianite arriver. Alabanza al Señor. Amén. Amen. Pero en su mente Mais dans la mémoire, preocupado. il était préoccupé. Un espíritu Il a un esprit ligado, maré. viendo solamente miseria, Il a seulement misère, problemas, problème. Yo. solamente, Seulement, constantemente, constantement, hambre. grand goût. ¿Quién puede creer a Dios Quel est ce capable de croire bon Dieu? cuando tiene hambre? Le grand goût. Por muchos días. Pour un pile jour. Dios se presenta a él y se sienta. Bon Dieu présenté l'Ichita En Josué 6. dans Josué 6. Varón esforzado. Il dit, ou même jeune garçon qui est forcé. Aleluya. Tú librarás este pueblo. Ou va libérer peuple ça. Varón esforzado que nada. Et jeune garçon, courage qui ça. No sabe que está ahí escrito, hermano. Il écrit là. Vamos a Josué 6. On allait dans Josué 6. No está. Jueces, discúlpeme, Sí. jueces. Jueces 6. No está en mis anotaciones. Ça pas écrit dans le cahier moi. Alabanza a Jesús. Alléluia. Versículo 11. Justice 11. Jueces 6, 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abzerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Dans 11 ans, il dit, laisse ça, zan seye a vini, l'Ichita en bas pied chaîne qui tout près, yon ti bouc, y aurait les Ofra, qui était pour Joas. Mon famille Abiezer yo. Gédéon, petit garçon là, tabat blé en cachette pendant qu'à côté yo kon krasé raisin. En dans qu'à côté kon krasé raisin. Pour moun Madian yo pas de vin prendre na main yo. Me imagino que estaba tratando con el trigo ahí Moi imagine t'a traité là avec blé yo. y pensando y tal vez Il orando. a pensé peut-être il a prié. ¿Dónde está Dios? Côté bon Dieu, ¿Hasta cuándo? jusqu'il est. Me imagino, amén. Moi imagine moi. Y dice en el Il dit 12, dans 12 là, y el ángel de Jehová se le apareció Zan Seigneur apparaît devant. y le dijo, Il dit, Jehová está contigo, bonjour, vaillant soldat. varón esforzado y valiente. Seigneur avec vous. Y Gedeón respondió, Et Gédéon répond, ah, Señor mío, ah Dieu, si Jehová está con nosotros, mais si Seigneur avec nous, vrai, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? moi je dis pour que ça toute bagaille ça est arrivé nous non? ¿Y dónde están todas tus maravillas Pour toute belle bagaille ancêtre nous yo, que nuestros padres nos han contado diciendo, te raconter nous Seigneur
te qu'on fait. No nos sacó Jehová de Egipto. Jean c'est lui-même qui te fait une sorte dans le pays l'Égypte. Y ahora Jehová nos ha desamparado Mais qu'on y a c'est pour qui ça va la nous? y nos ha entregado en manos de los Il madianitas. dit moun m'a dit fait ça avec nous. Está discutiendo con Il a Dios. discuté avec bon Dieu. Alabanza al Señor. Su realidad Réalité, era esa necesidad, c'était nécessité ça. esa C'était situación. situation ça. Era su realidad. C'était réalité ça. Ya no creía. Vous n'avez pas quoi encore. Dios descendió para hablar a Bon Gedeón. Dieu descend pour parler avec Gédéon. No le ayudó. Il pas aidé. Estaba diciendo, Il t'a dit, estaba il t'a repitiendo répété su realidad, réalité là. su situación. Situation là. Estaba citando la Il palabra a cité parole là. en incredulidad. Incrédulité. Que sacar de Egipto que nada. Et qui ça est bagaille Égypte yo faye? Yo no creo Non pas eso. quoi dans ça. ¿Cómo pudo sacar al pueblo de Quand Egipto? vous êtes peuple en Égypte. Y míranos Et puis, ahora regardez-nous là. en esta La necesidad. nécessité ça. Él no Il pas creía. de quoi. Dios le estaba hablando. Bon Dieu te parle. Dios te está hablando. Dios te parle. Y aún no Pas crees. quoi. A su nombre la gloria. Non, c'est la gloire. Para alabar al Señor. Y mirándole a Jehová le dijo: Et puis c'est regardez lui dit. ve con esta tu fuerza. Allez nous avec force courage ou gain. Porque estaba luchando en su propia fuerza. Parce que tu as lutté avec propre Y force. Dios le Bon dice: Dieu dit, usted puede descansar en Dios. vous va reposer ou dans bon Dieu. Usted puede echar su carga sobre Vous pouvez Dios. charge yo sur bon Y Dieu. tomar la carga de Et puis Dios. prends charge bon Dieu. Y tomar la fortaleza del Prends Señor. force Seigneur. Si sirves a Dios en tu propia Si vous fuerza, savez bon Dieu avec propre force. Vous no llegarás al pas final. privé dans la fin. Alabanza al Señor. A su nombre. Ve con esta tu fuerza. Allez avec force ça ou gain. No te envío yo. C'est pas moi-même qui voyais. Y ahí sigue él. Et puis c'est là elle continue. Se lo puede leer en casa. On va Amén. lire la caillou. Pero son los pensamientos, C'est penser yo. las Les situaciones situations yo. que usted permanece demasiado tiempo en Ou ellas qui te rete trop temps dans ou même, ou bien y rete dans se lui-même. conviertan en tu realidad. Et puis qu'on a vin tourner réalité yo. Y cuando vas a orar, Et puis là on va prier. estás orando incredulidad. On va prier incrédulité. Amén. Estás orando esa realidad On va prier réalité ça que el diablo puso en que tu le vida. diable a mis dans la vie. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Estás dando atención al On diablo. va faire attention dans le diable là. Amén, hermanos. ¿O no? Oui ou non? ¿Quién puso esa prueba? Qui est-ce qui mette épreuve? ¿Quién puso esa dificultad entre el padre y el hijo? Qui est-ce qui mette des difficultés entre papa et petite? ¿Quién trae desensiones? Qui est-ce qui vient avec discussion yo? ¿Quién quiere destruir un matrimonio? Qui est-ce qui veut détruire foyer? ¿Es el diablo? C'est diable là? ¿O no? Oui ou non? Estás todo el momento con tu mente en eso, Et tout chaque moment on a mémoire de ça. en algo que el diablo ha C'est un traído. bagage que le diable a venu avec. No fue Dios. C'est pas bon Dieu. Bueno, para alabar al Señor. Estás creyendo lo que el diablo está haciendo y diciendo. Ou quoi là de ça que le diable a fait, puis ça le fait. Eso es tu realidad. C'est ça qui est réalité. Y Et produce desánimo, puis il produit découragement, incredulidad. incrédulité. Y la palabra sale, Quand la sortie, te toca, il touche, pero no hay tierra fértil. mais il pas faire aucun A su effet. nombre la gloria. En 2 de Corintios 10, En 2 Corinthiens 10, yo dije después de ese mes que mi hermano no me ayudaron, no voy a gritar más, pero... moi dis après moi que frère me va moi aider non, pas parler dire encore, mais Y comencé muy suave, ¿o no, hermanos? moi commence bien soir ou non. Articulando, pero... ay, Articuler. ¿cómo se hace, hermano santo? 2 Corintios 10, versículo 3. 2 Corinthiens 10 verset 3. Aunque andamos en la carne, 2 Corintios 10, versículo 3. 2 Corinthiens 10 verset 3. Aunque andamos en la carne, Même si on a marché dans le corps ça, no militamos según la carne, mais nous pas gommer selon le corps. porque las armas de nuestra milicia Parce que zam nous gagne, no son ¿qué? c'est pas même avec zam le monde va gommer. No son carnales. C'est pas même avec zam l'autre monde yo. Alabanza al Señor. Sino que Sinon, poderosas en Dios il y a pouvoir dans bon Dieu para destrucción de pour fortalezas. destruction toute fort yo. Fortalezas. Fort yo. Eso quiere decir Ça veut dire
que el diablo levanta fortalezas Diable a construit fort alrededor de los cristianos. entouré chrétien yo. Dice que las armas de nuestra milicia no son Il carnales. dit zam yo c'est pas zam même chaque zam les hommes. No tenemos lucha contra carne ni sangre. C'est pas avec moun nous gen pour nous goumen. Tenemos lucha contra seres Mais espirituales. c'est avec être spirituel yo. Por eso no batallamos según la carne. Nous ça nous pas goumen tant que les hommes. No batallamos según la lógica Nous humana. pas goumen tant que logique humain. Pero nuestras armas son poderosas en Dios. Mais zam nous gen pouvoir dans bon Dieu ¿Qué dice allí? qui dit là Para la destrucción, pour destruction, para derribar craser fortalezas. fort yo. Y miren lo que dice el 5. Regardez qui ça dit dans 5 là. Habla de fortalezas. La parole de fort yo. Usted pensará On va penser esa fortaleza que hay en playa, le fort qui gagne dans ville playa. ¿o no? Pero no está hablando de fortalezas On ne físicas, va parler de fort physique. fortalezas On parle de espirituales. fort spirituel. Por eso dice allí Vous ça dit là que qui ça derribando argumentos, pour craser tout argument, esas cosas que el diablo manda a tu vida, toute bagaille flèche que le diable a fait dans la vie là. esos pensamientos, Pensez yo. esas situaciones, Situation yo. y te dice, L'air dit où esto es tu realidad. ça c'est réalité yo. Alabanza del Señor. Y te hace usted Et creer puis il faut quoi que usted, que ou même hija, ou c'est petit hijo de Dios, que esta es tu realidad. de réalité yo là. Alabanza del Señor. Amén. Nuestra batalla Bataille noire, es una batalla de c'est fe. une bataille de la foi. Bendito sea el Il Señor. soit le nom de Dieu. Para mantener creyendo la palabra de Dios. Pour nous kembe nous quoi parole bon Dieu. Eso es lo que hace el diablo. C'est ça diable a fait. De quitar su fe. Pour nous ôter la foi. De quitar tu mente de la palabra. Pour nous ôter l'esprit ou mémoire de De la parole là. no creer la Pour pas palabra. quoi dans la parole là. Por eso tenemos una batalla de fe. Donc ça nous gagne une bataille de la foi. He luchado la batalla. Nous avons lutté bon bataille. He mantenido la Moi fe. kembe la foi. Alabanza al Señor. No hay otra batalla, hermanos. Alléluia. No hay otra Pas batalla. l'autre bataille La frère. batalla del cristiano es batalla de fe. Bataille au chrétien c'est bataille de la foi. De aunque pase lo que pase, Même si n'importe ça passe, yo sigo creyendo la palabra. continuez à croire la parole de Dieu. Yo sigo creyendo lo que Dios me Continuez dice. à croire ça que bon Dieu dit. Alabanza al Señor. Y por eso dice allí, C'est pour ça qu'il dit là, derribando pour argumentos, craser tout argument. lo que el diablo está Ça que trayendo le diable a venu y avec. me está diciendo, C'est la cap dit non. eso es tu realidad. Ça c'est réalité. Alabanza al Señor. Eso es tu realidad. Ça c'est réalité. Mira alrededor de usted. Regardez alentour. Mira cuán miserable estás. Regardez comment vous êtes. Amén. Derribando argumentos. Pour craser toute explication. Esos pensamientos. Et pensez ça yo. Esas situaciones Situation ça que yo. él trae. Qu'il finit avec là. Dice, y toda altivez que se levanta. Il dit tout le monde. Escucha bien. Toda altivez, Alléluia. todo orgullo Tout l'orgueil que se levanta. qui levé. ¿Contra qué? Contre qui est-ce? Contra el conocimiento de Dios. Contre bon comprendre bon Dieu. Lo que él trae en contra de la palabra de Dios Ça que está en tu vida ça vient contre parole bon Dieu dans la vie là. es orgullo. C'est l'orgueil. Porque la palabra de Dios Parce que parole bon Dieu es lo máximo. c'est maximum. Pero aún así, Mais comme ça même, él trae il argumentos. vient avec argument. Él trae cosas Il vient avec un secret de en bagaille. contra de ese conocimiento de Dios. Contre connaissance bon Dieu. En contra de la verdad. Contre la vérité. Amén, hermanos. Amen mes frères. Alabanza al Señor. Y por eso dice allí, Je ça dit là. y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ma retourne vieille idée dans tête les hommes a fait yo vinn obéir Christ là. Amén, hermanos. Si usted ha dejado esas situaciones Si vous quittez situation ça yo, llegar tan lejos vous arrivez tellement loin, que ha ligado su de espíritu, venir marrer l'esprit ou. necesita que Dios derrumbe estas fortalezas en esta Ou besoin noche. bon Dieu pour le craser ou bien jeter toute force ça yo dans la vie là. Puedes arrodillarte, Ou besoin mettre à genoux. orar con un espíritu On va ligado prier avec un esprit marré y et levantarte puis lever y aún sentirse ligado et sin comme paz. ça même ou sentir que vous marré. Alabanza al Señor. Porque estás orando con un espíritu ligado. Parce que vous prier avec un esprit qui marré. Es una oración no basada en fe. Prière là pas sortir avec la foi. Por eso pasa toda una hora Et vous ça passer toute aide de temps ça yo. clamando por la misma cosa. Ou après les pour même bagaille là. Amén.
fallaste a Dios ou failli bon Dieu, y tienes una hora pidiendo ou perdón gen une temps ou demander pardon. y Dios no acaba de perdonarte Bon Dieu pas jamais fin pardonner ou. porque estás ligado, Parce que ou maré, no ves la palabra. ou pas ouais parole là. Él quitó el conocimiento de Dios de tu vida. Il était connaissance bon Dieu dans la vie ou. Lo que el diablo dice es amén. Sí. Ça qui diable dit c'est amen. Soy perverso, amén. Oui, Sí, amen, sí, sí, no amen. sirvo, amén. Oui, amen. No Si puedo, bon- amén. bon pas capable, amen. Estás creyendo los argumentos del Ou diablo. quoi là dans argument diable là. Y cada vez que dices amén, Chaque fois dit amen, él pone un blog, il met un bloc, un blog más. il y a un bloc encore. Y después estás acorralado Et puis après il couronne ou. y no sabes cómo salir. Vous connaissez pas comment pour sortir. No sabes cómo Vous romper. pas comment pour craser ça. No tienes una Vous salida. pas une sortie. Y prometes a Dios, prometes esto, prometes Vous aquello. pouvez mettre bon Dieu, pour mettre ça yo. Pero lo mismo. Mais même bagaille là. 2 días después es lo mismo. 2 jours après En même los bagaille là. mismos. Même No bagaille là. logras salir de ese Vous pas desánimo, si sortir dans de découragement. esa falta de C'est ánimo. manque encouragement. Estás acorralado. Ou même couronné. Estás ligado en tu Ou espíritu. maré l'esprit ou. Alabanza al Señor. Pero hay que derrumbar Mais besoin craser. esas fortalezas. Besoin craser force ça yo. Amén. Hay que llevar los cautivos Besoin aller avec en captivité. a la obediencia de Dios. Dans obéissance bon Hay Dieu. que atarlas. Besoin marrer. Por eso, por cada necesidad, Ça pour chaque nécessité. usted necesita una promesa de Ou Dios. besoin une promesse bon Dieu. Hay que buscar algo en la palabra de Vous Dios cherchez un bagage dans parole bon Dieu que atiende con tu necesidad qui vient ouais à nécessité ou y là. usar esa verdad Et puis utiliser vérité para ça. derrumbar esas Pour murallas, jeter miraille là. para atar esos pensamientos, Marrer penser ça. para atar esos argumentos Marrer argument ça. y llevarlos a la obediencia de Et puis aller Cristo, avec une obéissance para de Christ. tener una oración Je une prière. en victoria, Victoire. una oración Une prière. con resultado. Avec résultat. En Josué capítulo 1, cuando Dans la alabar al Josué, Señor, chapitre vamos casi terminando. 1er. Presque terminé. En Josué capítulo 1, Dans Josué chapitre 1er, hermanos, frère Samuel, traspasamos un momento nous allons passer un moment, a como 4,000 años atrás, ça fait peut-être 4000 années passées. y Moisés acabó de morir, Moïse te fait mourir. todo el mundo llorando 30 días. Tout le monde passait 30 jours crier. Ay, qué hombre grande Moisés. Ay, quel grand homme Moïse. ¿Qué vamos a hacer ahora? Qui ça nous va le faire kounye ya? Y después de esos 30 días, Après 30 jours, Josué tiene que tomar la posición de Moisés. Josué te besoin prendre place Moïse là. Él tiene que guiar ese pueblo de más de 2 millones de gente. Il a besoin de guider un peuple qui est plus que 2 millions de monde. Y todos sus ojos estaban así en Moisés. Et tout ça, En Josué. je te sur Josué. Que sea Dios contigo Et ce soit bon Dieu ensemble avec vous. como estuvo con Moisés. Même Jean était avec Moïse là. Y no terminaron su frase. De otra manera te vamos a apedrear. Si vous pas faire ça, on le façon de donner calonner encore. Había una carga sobre Josué, ¿o no, hermanos? C'est qu'on change sur dos Josué. No sé qué experiencias él tenía con Dios. No se dice la palabra. On va connaître quelle expérience il fait avec bon Dieu pour la pas dit ça. Y Moisés murió Moïse mourit, y él tiene que cruzar. il doit se traverser. Él solamente estaba en la iglesia dando vueltas en el desierto. C'est lui-même dans le désert, il a viré tout. Hein. Ahora de repente tiene que cruzar el Et Jordán. puis sans attendre qu'on est là, il doit traverser Jourdain. Cuando él vio el Jordán abrirse, Là, le Jourdain l'ouvrit. amén. Amen. Y después estaban allí. Après, elle était là. Y Josué no sabía de dónde ir, dónde coger. Je ne sais pas connaître qui côté besoin prendre. Estaba preocupado. Il était occupé. ¿Cómo voy a hacer? Il était préoccupé. Comment on va ¿Dónde voy a faire? empezar? Comment on va commencer? ¿Cómo voy a luchar? Comment on va lutter? No sé. On ne connaît pas. Él es el líder. C'est lui-même qui leader. Todo el mundo estaba esperando así. Et tout le monde a appris comme ça. Mm, Les raisons. ¿Para qué líder? Pour leader. Creo que ni siquiera estaban orando para el Il líder. va même prier pour leader. Amén. Y él sudando allí. Et puis il tape sur là. Están esperando Il tape tendre lui. el orden. Et au l'autre là. Y no sé de dónde. On ne connaît qui côté. Y se presenta un hombre ahí. Et puis il nous présenté là. ¿Quién es usted? Qui l'a souillé? ¿De nosotros o de los enemigos? Ou avec nous, c'est l'ennemi nous. Soy el capitán del ejército de Jehová. C'est capitaine l'armée Jéhovah. Yo soy el príncipe. Moi c'est prince. No es tu ejército. Moi pas Es mi ejército. C'est ¿Por la qué même. te preocupas? Pour qui ça va inquiéter ou? Echa tu carga sobre mí. Vous chargez sur moi. Yo tengo cuidado de mi pueblo. Moi j'ai soin peuple moi. Amén, hermanos. ¿Y qué le dice Dios? Et qui est mon Dieu? Lo único que usted tiene que hacer, Josué, Ça que besoin faire, Josué. escucha bien, Attendez bien. no te preocupes. Pas besoin inquiéter ou. Versículo 5. Verset 5. No te preocupes. Pas besoin inquiéter ou. Nadie te podrá hacer frente Personne ne peut pas qui mette avec ou en todos los días de tu vida. pendant tout le jour ou à vivre.
como estuve con Moisés, Même j'étais avec Moïse là, estaré contigo. moi vais ensemble avec vous. Pues no te preocupes, Et bien, moi, je quitte vous. no te dejaré, Moi, pas quitter pour compte. ni te desampararé. Ni pas quitter pour compte. Esfuérzate, sí, J'ai fort. sé valiente, Mettez courage porque sur vous. tú vas a conquistar esta tierra. C'est vous-même qui allez rentrer pour aller prendre terre ça. 7. 7 là. Solamente esfuérzate, sé muy valiente. C'est le bagaille, mettez force sur vous. ¿Para hacer qué? Pour qui ça? Para venir con plan de guerra, Vous venez avec plan de guerre? para enseñarlos cómo usar la espada, Pour essayer comment on peut utiliser les armes? No. l'épée? Non. para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Pour mettre garçon sur vous, pas décourager. Veillez corps pour marcher d'après l'ordre Moïse là. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, Pas jamais négliger rien dans ça, ni dans la main droite, ni dans la main gauche. para que seas prosperado. Pour prospérer. ¿Cómo él va a prosperar? Comment on va prospérer? ¿Cómo él va a conquistar? Comment on va le prendre? ¿Cómo él va a vencer? Comment on va le vaincre? Meditando, haciendo la palabra de Dios. Méditer, faire parole bon Dieu. No pongas tu mente Pas mettre dans la mémoire. en los enemigos. L'ennemi. ¿Cómo los voy a conquistar? Comment on va le prendre? ¿Cómo voy a derrumbar esa muralla tan Comment on va grande? jeter mirage, ça tellement gros. Medita en mi palabra. Méditer dans la parole moi. Cuida de hacer. Prendre soin pour faire. Hay que ser valiente Parce que c'est vaillant. para mantener la palabra. Pour qu'aimer parole là. Porque el enemigo viene con furia contra tu vida. L'ennemi a venu avec colère dans la vie. Y los cobardes Moun lâche. no resisten. Il pas exister. No creen en la palabra de Pas Dios. connaître la parole bon Dieu. Se sueltan la palabra de Le Dios. coup de parole bon Dieu. Alabanza a su nombre. Mange à Dieu. Amén, hermanos. Él tenía Il te gagne. que cuidar, Se prende de esforzar, Ese esfuerzo. ser valiente Vaillant. para creer la palabra. C'est quoi parole ça? ¿Y cómo él puede creer si no lo ha leído? C'est pas de l'île. No te apartes de ella. Pas jamais sorti là-dedans. Amén, hermanos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Livre la loi ça page 2 jamais sorti dans bouche. Tenía que meditar en ella. Je méditer dans ça. Amén, hermanos. Y tenía que estar en su boca. Il devait être dans bouche li. De la abundancia del corazón, ¿qué? Et tout ça qui vient Habla la boca. il parler dans bouche. Si tu realidad es esa prueba que el diablo ha puesto en tu camino, Si réalité c'est épreuve que diable mettre dans chemin là. estás hablando todo el día de eso, Et bien pendant toute journée on va parler de ça seulement. de tu falta de À dinero, cause où manque l'argent. de tu hijo que no quiere escuchar, Des petits doigts pas veulent tendre. de tu hija que no quiere escuchar, Des petites filles là pas veulent tendre. de tu esposo, Des messieurs là. de tu esposa. De madame moi. Pero él dice allí, Mais il dit là, no tienes que hablar cómo conquistar a Jericho. pas besoin de parler comme on besoin de prendre Jéricho. Entrégame a Jericho, entrégame a Jericho, Remettre-moi Jéricho. entrégame a Jericho, Remettre-moi entrégame a Jéricho. Jericho, Remettre-moi entrégame a Jéricho. Jericho. Remettre-moi Jéricho. ¿Es Dios sordo? Bon Dieu, son bon Dieu sourd. Él no escucha una vez. Il pas jamais entendu une fois. Entrégame a Jericho, entrégame a Remettre-moi Jericho, Jéricho. entrégame a Remettre-moi Jericho. Jéricho. Remettre-moi Jéricho. Esta palabra no se aparte de tu boca. Parole ça va de jamais sortir dans la bouche. Soy más que vencedor. Plus que vaincu. Él abrió el mar rojo. Il ouvre la mer rouge. Conquistaré a On Jericó. va prendre Jéricho. Mi Dios es grande y poderoso. Nadie le podrá hacer frente. El que está conmigo es más grande. Le plus grand. Que mi palabra salga de tu boca. Je sortir dans la bouche. Porque la palabra de Dios es la realidad. Parole bon Dieu, c'est réalité. Pon de pie en esta noche, aleluya. Aleluya. Alabanza al Señor. Adora a Dios, aleluya. Adorez bon Dieu. Adora a Dios, aleluya. Adorez bon Dieu. Oración con un espíritu ligado, aleluya. Priez avec un esprit maré. Medita en la palabra de Dios. Méditez dans la parole de Dieu. Como ya hemos predicado antes, Ça que nous déjà dit. busca textos de la palabra Cherchez verset parole là. que tienen que ver con tu situación. Qui vient ouais à situation là. Medita en ellos. Méditez là-dedans yo. Aleluya. Profúndase en ellos. Prends profondeur là-dedans yo. Memoriza esos textos. Mémorisez verset ça yo. Pronuncia la palabra de Dios. Prononcez la parole de Dieu. No pronuncia tu situación. Pas prononcer situation là. No pronuncias ruina. Pas prononcer destruction. No pronuncias Pas hambre. prononcer grand goût. Pronuncia la palabra. Prononcez la Que parole de Dieu. nunca se aparte de tu boca. Pas jamais sortir dans la bouche. Medita en ella. Méditez là-dedans. De día, La journée. de noche. La nuit. Más fuerte se pone la situación. Plus dit que situation la venir. Lee más tu palabra. Lis parole là plus toujours. Escucha más la palabra. Plus parole là. Mantén tu mente llena de Dios. Mémoire on a mangé. No permite que esa situación Pas que situation ça. ocupe tu mente. Ocupe mémoire. En esta noche, estas ligaduras Maral se ça. tienen que romper. Je vais casser. Se tienen que romper. Yo me casé. Rabacaba y sea. Y
El altar está abierto, aleluya. Si Dios ha hablado a tu vida en esta noche, Si bon Dieu parle avec Assoya, y Dios te ha mostrado il bon Dieu montre que tienes que cambiar tu actitud, que vous changer attitude. que tienes que cambiar la forma de la cual estás orando, Vous devez aleluya. changer forme que vous priez. Ven al altar. Viens devant l'autel là. Dile, papá, yo reconozco, Dis papa, moi reconnaître. yo reconozco, Moi reconnaître. yo reconozco. Moi reconnaître. Alabanza al Señor. Habla con tu Dios en esta Parler avec bon noche. Dieu la soya. Si Dios te ha hablado, Si bon Dieu parle avec vous, cualquier parte te ha tocado, quel que soit n'importe partie qui touche vous, da un paso de fe. fais un pas de la foi. Ven, Venez. habla con tu Dios. Viens parler avec bon Dieu. No là. tengas vergüenza. Vous pas besoin de honte. Reconoce ahora. Reconnaître Kounia. Dile, papá, yo reconozco. Papa, moi reconnaître. Yo reconozco. Moi reconnaître. Yo Moi reconozco. reconnaître. Yo reconozco. Moi reconnaître. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Alabanza a Dios. Un rato en la presencia de Dios. Un petit moment dans la présence de bon Dieu. Es argumento contra argumento. C'est argument contre argument. Sus argumentos contra la palabra de Dios. Argument contre parole bon Dieu. Alabanza al Señor. Vámonos, clama a Dios. Con autoridad. Relais bon Dieu avec autorité. No necesitas un mes, Vous pas besoin d'un mois, ni 6 meses ni 6 mois para restaurar tu vida pour espiritual. restaurer la vie spirituelle. Para que Dios te toque otra vez. Pour vous dire que tu le touches encore. Argumento contra argumento. Argument contre argument. Alabanza al Señor. No necesitas un mes, te lo Vous pas repito, besoin d'un mois para estar lleno de pour Dios, plaindre avec bon Dieu. para estar en victoria. Pour une victoire. Si Pablo, que era criminal, Si Paul qui était un criminel, de un día a otro un jour pour l'autre, fue lleno del poder de il Dios, plaît à puissance de bon Dieu. cuanto más usted, Combien aleluya. pour vous-même alors? Clama ahora con fe. Relais Kounia avec la foi. Iglesia, clama, aleluya. L'église prie. Oh, alabanza a Jesús. Bendito sea Dios. Béni soit le nom de Dieu. Al venir al altar, Venez devant l'autel là. estás dando un paso de Vous fe, faites un pas de la foi. diciendo a Dios sí, amén. Vous avez dit bon Dieu, oui, amen. Sí, amén. Oui, amen. Voy a Moi, cambiar pour aller changer. mi actitud. Attitude, moi. Voy a Pour cambiar aller changer. lo que hablo, Ça qui m'a parlé. la manera que hablo. Les gens qui m'ont parlé. Voy a Pour cambiar aller changer. lo que creo, Ça qui m'ont quoi. la manera que oro. Les gens qui m'ont prié. Voy a Pour cambiar, aller changer. aunque te muestra Même realidades, s'il montre réalité. aunque te dice, mira, Même s'il dit, gardez. te doy ejemplo, mira, Mon par exemple, gardez. mira tu realidad. Gardez réalité là. Argumento contra argumento. Argument contre argument. Dile, Dis-le. el que comenzó la obra en mí Mon qui commence à travailler dans moi, no es hombre. c'est pas l'homme. El que comenzó la obra en mí, Rebeca, clama a tu Dios. Clama a tu Dios. Relais dans bon Dieu là. Clama a tu Dios, aleluya. Priez bon Dieu là. Toma un rato más clamando a tu Dios. Il y a un petit moment encore. Priez bon Dieu. Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. Clama a tu Dios.
Alza tu voz. Levez voix. No tienes ánimo. No sientes clamar. Pas senti pour prier. Porque tus emociones te dicen algo Parce que diferente. l'émotion dit un bagage différent. Pero tienes que creer a Dios y por fe Bon Dieu par la foi. levantar tu voz Levez voix. y clamar. Y clamar a Dios. Et relève bon Dieu. Clama, iglesia. Relève l'église. Clama, iglesia. Relève. Clama, iglesia. Oh, alabanza a Dios. Alabanza a Jesús. Vamos a orar por estas vidas, aleluya. Quiero pedir a ustedes que no tienen su espíritu ligado porque no han pasado. Si dans nous-mêmes la gain pas gain esprit qui Párense aquí, vamos a orar por ellos. Vamos, ven. Si gain dans nous-mêmes. Alabanza a Jesús. Passez, viens prier pour eux. Vamos a levantar nuestras manos. Enlevez mains. Ven, 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 sal de tus sillas, ven. Venez, sortez de la chaise. Ahora Dios te quiere usar, ven. Kounya bon Dieu veut l'utiliser. Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. Levanta tu mano. Levez mains. Dirección de estas vidas. Direction chaque presse là. Y comienza a usar tu autoridad. Commencez à utiliser autorité. Derrumbo fortalezas M'a jeté force sobre la vida de sus hermanos. sur Dilo. la vie frère ou bien c'est ça. Derrumba ahora. M'a crasé le kounya. Derrumba ahora. M'a crasé le kounya. Ustedes también claman. Derrumba ahora. Même prier. Toda fortaleza. Tout fort. Toda fortaleza. Tout fort. Toda fortaleza. Tout fort. Todo argumento que Isatabacaba Isaya. Sueira la fe. Clama, iglesia, clama. Autoridad, diablo. Diablo, te destruyo, te destruyo. Derrumbo toda la muralla. Toda la muralla se cae. Toda la muralla se cae. Se cae ahora, iglesia. Fortaleza de enfermedad se caen. Nombre de Jesús. Argumento contra argumento. Abre tu boca. Abre tu boca. Abre tu boca. Abre tu. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Por las llagas de Cristo.
autoridad, con autoridad. Clama, clama, clama. Clama. Sei, sacai, svei. Poder en la sangre, clama. Poder en la sangre. Poder en la sangre. Poder en la sangre de Jesús. Poder en la sangre de Jesús. Hoy quiero libre. Hoy quiero libre. Hoy mi mente quiere libre. Puertas se abren, ni más puertas. En el nombre de Jesús. 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 Se cae, iglesia. Se cae, dilo. Se cae ahora, diablo, suelta. Suelta ahora. Se cae ahora, ahora. Se cae ahora, soy hijo de Dios. Soy hijo del Rey de Reyes. Vivo gracia. Y que tu vaso vivo excelencia. Y que tu vaso Tomás, persiste. y que tu vaso vivo yo. Y que tu vaso vivo gracia. Y que tu vaso vivo excelencia. Alfarero. Toda ligadura se cae. Aleluya. No importa el tamaño de tus muros. Los muros de Jericó eran grandes, eran altos, pero por la palabra de Dios se cayeron. Oh, alabanza a Dios. No piensas cómo, no digas cómo, cuando. Solo adora a Dios. Sé que sacama y serebacaya. Ora maquéis. No necesito tiempo. Argumento contra argumento. O argumento contra argumento. No importa el diablo. Ey, sacaba y suira vaquea. Aleluya. El Señor, Dios le dijo a Agar, Dios le dio una palabra años atrás, y Dios le dijo a Agar: no te preocupes, porque de tu hijo levantaré 12 príncipes. Dios ya le dio su palabra. Llegó el momento de Agar de salir de la cobertura de Abraham, de la protección de Abraham. Cuando se encontró con la soledad, cuando se encontró con el calor del desierto, solo con su hijo, se desesperó.
pero Dios ya te ha hablado. Dios ya te lo ha dicho. Dios le ha dicho a Agar, Agar, tu hijo crecerá, de él tendrán 12. Aleluya. Alfarero, aleluya. Alfarero. 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 Sitanambowi. Alfarero. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Oh, nos manda saludos, aleluya. Recibe bendición a Carlos Salas, bendito sea el Señor. Nos manda saludos a Verónica Titampuña allá en Ecuador. Que Dios te toque en esta noche. Derrumbe esas fortalezas, aleluya. Cristina allá en Aruba. Oh, Dios derrumbó esta noche esas murallas. Oh, alabanza al Señor. Omar Zúñiga, Dios te tocó. Dennis Paul allá en Haití, aleluya. Haití. Dennis Paul en Haití. Dennis Paul en Haití. Dios ha derrumbado murallas. Oh, alabanza al Señor. Aquí en Aboneiro, aleluya. Dios ha tocado San Avenoche, aleluya. Venezuela. Oh, hermano de Venezuela, Dios te ha tocado. Recobra tu libertad en esta noche. Oh, Curazao, Dios te toque de manera especial. No aceptas esa realidad. Acepta la palabra de Dios. Perú, Moisés allá en Perú. Dios te bendiga en esta noche, aleluya. Oh, gracias, Padre. Wilfred Félix allá en Haití. En Haití. Wilfred Félix. Wilfred Félix. Dios te toca, aleluya. Oh, alabanza Jesús. Y tú eres un ángel, aleluya. De Run Vernon en Haití. De Lumbert en Haití. Wedo Nicole. Dios toca Bosan. Padre Santo. Vos me estés de un pueblo.
Necesitas un pueblo. Besoin un peuple. Necesitas a un pueblo Besoin un peuple libre libre que conoce a su qui Dios. connaît bon Dieu Oh, para la cosecha final. pour récolte fin. Ya Cristo viene ya. Parce que Jésus a venu Viene a la buscar vient chercher. una iglesia Yon l'église. limpia, Yon l'église sin propre. mancha, Sans tache. sin arruga, Sans pli. que está brillando de luz. Qui a goûté dans la lumière. No viene a buscar Il va venir chercher. una iglesia Yo la iglesia. en derrota. Qui perdit. Pues iglesia, Yo la iglesia. en esta noche, Asoya. declárate en victoria. Déclarez une victoire. Declárate en victoria. Déclarez une victoire. Declárate en victoria. Déclarez une victoire. Gracias, Padre. Merci papa. Dele gracias. Merci. Gracias, Dios. Merci bon Dieu. Gracias por tu Merci palabra. pour parole. Gracias, Jesús. Merci Jésus. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Alabanza, Jesús. Mis hermanos pueden tomar asiento. Aleluya. Nous allons chuter ensemble, bien aimé. Dios está bon. Bon Dieu bon. Dios está maravilloso. Bon Dieu merveilleux. La palabra de Dios sale. Parole bon Dieu sorti. Alabanza al Señor. C'est la papel que bobida. S'il parlait dans la vie, Escribir. écrit ça. Por eso que da un proceso. Aleluya. Parce que ça c'est un procès. Sabe noche Dios abaixa a é forte não. Et à choisir que bon Dieu jette tout fort. Pero amanhã Deus quer. Mais demain si bon Dieu voulait, Inimigo sem vergonha aí. l'ennemi sans honte là, Quando quem a golpe. même s'il joue dans pile coup, Eta volver bem il va retourner encore. Aí botar primeiro bloco e trove. Et puis il a pu mettre un bloc encore. Não aceitar. Pas accepter ça. Não aceitar. Pas accepter. Meditar em Deus. Méditer dans bon Dieu. E sua palavra. Et puis dans la parole bon Dieu. Ora você não mente em ocupar. Là que vous sentez l'esprit plein et occupé, Lê a palavra de Deus. lis parole bon Dieu. Escuta a mensagem. Écoutez message. Repetir a mensagem que nós temos. Répétez message que nous gagnons. Amém, irmã? Mantenemos Et mês. puis qu'aimer vous même. Que a única verdade. Unique vérité. Escuta isso aqui. Qui c'est ça? Isso aqui. Amém? Deus que chama a irmã Bon Dieu ricamente. bénit frère que c'est mieux richement. Nós temos bom venir a noite na Rinis Weiman. Bienvenue à Alabanza a Chana Jesus. Amém. Deus bendicionado. Amém. Glória a Jesus. Está deseado de apresentar, Senhor? Amém. Deseado de apresentar, Senhor. E não está, escuta, não? Livre accepter Seigneur. Está papi tampoco? Papi. Ainda tem nem papi, aleluia. Li pas attendez Deus ni bendicionado. parler. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Orumang. Amém. Abosa com papi com senha? Ok. Amém. Nós vamos fazer oração. Primeiro nós vamos para a On va igreja. prier pour lui. On le fait camper. Você não emociona? On va émotionner. Uma alma para Cristo. Yon âme pour Christ là. Um milagre para Cristo. Yon âme pour Christ là. Amém, hermanos. Bulando esa glória a Deus. Tout le monde levé. Gloire à Dieu. Amém, irmã. Hermanos, esta conta. Et frère Otis raconté, Temos que estar na Cuba. dans le temps qu'il était dans Cuba, Corre irmão seu nome. on passe j'ai non frère ça. Irmão, cada vez ele do ataque coração. Et yon frère chaque fois il même attaqué Até um jeep eu tá corre. parce que il y a un vieux type qui a couru. Está correndo de um box assim Il aqui. a couru boy on courbe comme ça. De repente uma mensagem, glória a Deus, e bula vai auto. Sans attendre il dit gloire à Dieu puis il vole sur la machine là. Ela mira um grupo de gente nana vai predicar na alabança. Et puis il y a un groupe monté là t'a prêché. Amém, irmã. Assim não pode sentir uma alma que vem na C'est Senhor. qu'on a besoin de sentir que on âme bien joindre bon Dieu. Baixa oração para Reinis. Para apresentar Senhor. Nous allons prier pour lui pour l'accepter Seigneur. Nós apresentar Deus Reinis primeiramente. Premièrement nous allons présenter le nom bon Dieu. E depois nós vamos orar oração de fé. Après nous allons faire une prière de la foi. Para Cristo Jesus vir para dentro do seu coração. Jésus-Christ vient habiter dans quel. Nunca ela entende? Nunca ela entende. Glória a Jesus. Amém. Vamos orar a Deus. Deus, bota grande e maravilhoso. Boa palavra, tua única realidade. Parole c'est une vérité. Bora Deus poderoso. Vous êtes un bon Dieu tout puissant. Tem bônus, tem turcos. Nous même nous avons toute bagaille. Tem bônus, tem sanidade. Nous avons guérison. Tem bônus, tem Nous milagre. avons miracle. Tem bônus, tem Nous liberação. avons libération. Tem bônus, tem turcos, tata. Nous avons toute bagaille papa. Mira Reinis.
Weyman Bodilanti, Dios Nous mettons mío. frère Wayman dans main, Seigneur. Nunca la escucha, Il pas jamais tendre. nunca la Il papia. pas jamais parler. E che accettava Il venoci. veut accepter ou assurer. A vote hacedor de Ou milagre. même si on peut faire miracle. A venoci bimbiba den su vida. Tu vas venir vivre dans la ville. Toque, llené. Toucher le plein. Liberté. Libérer-le. Abri su oreja. L'ouvrir ses oreilles. Abri su lenga. L'ouvrir l'encoche. La que papia. Del parler. La que escucha. Del écouter. A venoci Dios. Del nombre de Jesús. Alabanza al Señor. Dios Tata. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Dios Tata Todopoderoso. Vos conocés corazón y reinis, Dios. Es que aceptable en vos corazón a venochi. Públicamente la lectura de testigo aquí, Dios. Tata, vos un Dios verdadero, un Dios vivo. Me está rogando así, vos es realidad para reinis a venochi, Tata. Del nombre de Jesús. Está pidiendo perdón de su picanan. Vos sangre fluye, riba su mente, riba su corazón, riba su alma. Escribe su nombre de boca de vida, Dios mío, Jehová. Abre su rey a Dios. Abre su boca, Dios mío. Que me es por confesar, Dios mío, públicamente. Del nombre de Jesús, aleluya. Del nombre de Jesús. Un milagro de rey aquí. Un milagro en su habla. Del nombre de Jesús. Espíritu Santo descender y venir aquí, Dios mío. Un milagro veloz. Tiene por poder. Toque. Tu cadena te cae. De aquí tu maldición te llega. Del nombre de Jesús. Iglesia declara reinos bendicionar. Vota bendicionar. Del nombre de Jesús. Y luego escuche palabra de Dios. Del nombre de Jesús. Danke, Señor. Toca vida aquí, oh Dios. Del nombre de Jesús. Del nombre de Jesús. Danke, Señor. Danke, oh Dios. Amén. Y amén. Dios bendicionado. Dios bendicionado. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios aplauso de noche. Danke, Señor. Danke, oh Dios. Danke, oh Dios. Danke, Señor. Danke, Señor. Merci, Seigneur. Merci, Danke, Seigneur. Dios. Aleluya. Merci, bon Dieu. Dios está bueno, Dios está maravilloso. Amén. Bon Dieu merveilleux. Y nos va a decir, aleluya. Nous allons le fermer. Nos está en oración, nos man Junior Guerrero. Nous allons faire une prière pour Junior.